mamelang ke le dumedisa khutlo tse nne tsa lefatshe borwa le boya botjhabela bophirima ya le dumedisa mona ke Dr. Mofokeng ka lebitso la tlhaho ke Tladi Phineas Mofokeng ke le dumedisitse tjhaba santa te sa moshwashwaila motho ha raka di le bola be utswa mona ha inditetu bana beso ke na le taba mona ke batla go tlotlisa ka yona ke taba ya mafahla but sehloho sa rona sa kajeno ke sereng mafahla aya arolwa motho mo tla ipotsa Mofokeng ba arola jwang batho bana ba ne ke motho ibane taba ya rona ke ena mona na ke no yetsa hore betelele bana beso Mofokeng wa fumaneha nene building 70 street mo residencia bana beso dinomoro tla di bona ke tsone tse di matha screening ha e be le hore hona le ntwe batla mo itlisisa fela ka topic ena bana beso Mofokeng mafahla ke eng mafahla ke motho ya le mong yeo re reng ke mpho kapo ke lehlohonono le tswang ho modimo kapo ho badimo mafahla ha hola ka tsela e le nngwe fela bana beso mafahla ha o etsetsa lena ntho e itseng le lena le o tlameha go le etsetse ntho e itseng ha o etsetsa lena na ntho e itseng ntho e nngwe le nngwe o e etsang ho ya le mong o tlameha o e etsa go bona ba le babedi jwale wena Mofokeng o hlalosa eng ha o re mafahla re tlameha go arola mafahla a tlameha ho arolwa bana beso ho ya ka dinako le ka mabaka le ka ditahlahelo tsa moetlo tse bang teng tse re bang le tsona Sesotho se re leloko ha le ya baneng le ya timela jwale ra tseba ha ntse re gola gona re bile re le ra shwalwa ke beng ra hloka balai ha ntse re ya re gola batho ba baholo ba gola ntho tsena di ya re lahlehela Mofokeng batho bana ba ya gola ba le babedi ba gole o fumana hore mosebetsi wa bona haholo nkellwa hlong ha mane se ba hlokahetse ya le mong wa lefahla a hlokahetse o tlo fumana hore re sebetsa ka tsela tse ngata ene ke mosebetsi o mongata wa mafahla jwale tsela e bonolo ke hore ba arolwe mafahla ha le leng le qeta ho hlokahala ha ona moo hlabuwang teng ke ntho ya rona ya pele ha ona moo ho hlabuwang teng ha le leng le qeta ho hlokahala ha le qeta ho hlokahala ho etsahala mosebetsi bekeng eo e le mong a hlokahetseng ka yona ntsa le mmoshara yena e mong o tlameha ho tena phahlo e itseng matsatsi a ka ba mararo ntsa e apere ho yena phahlo e ka ba sekipa e ka ba hempe e ka ba blouse a e apere ho yena mme tlo re ha e ba tsatsi la la ho hlapisa mofu lefahla la le hlokahetseng ba lo tshentshana ka diphahlo batho bana yana go tsiena na o fa enwa yana ro tsiena o fa yane ke mosebetsi o mongwe mongata bana beso ha hlo kenywa ka hare o le kasi le wane ho kena yena pele a tswe ho kene wane kgetlo la bobedi le hauwa le bitleng fela jwalo wane o kena ka hare le bitla ho kena yena e mong hape hona le tse ding tse ngata tse ke di sile mara ke tla di bua ke nana go tla etsa series ya bobedi ya lefahla ya mafahla jwale taba ya rona e dutse mo re mafahla ya arola Mofokeng mafahla a arola jwang bana beso batho bana ha ba ntse ba hola jwalo re ke motho ya le mong ha ba fitla dinakong tsane tsa hore ho ya bonahala hore e mong a ka nka boikarabelo ba bophelo ba hae re tlo tlameha ho ba arola taba ya pele hona jwale re nakong ya COVID bana beso nne mo ya hlokahala mekutlo ena mengata ntse ke e hlalosa le ke sa e hlalosang ha o kgona halo re etsahale e mong ya nyalwa mo a nyetsweng teng ke batho ba pholoso ha e kgona halo re etsahale taba tseno tsa hore monna hae ha dumele hore lo kena ka ramakasi a kena ka hara eng jwale ha e kgona halo re etsahale taba eno jwale ntho e bobebe le bonolo ke ya hore ba arole ha ba fika dilemong tsane tsa hore o mong le mong a ka nka bohato ba bophelo ikemele ha o batlwe taba ya nku kapa pudi ho ya ka moo batho bana ba sebetsang ka teng then ha ba qeta o ifumana ho batlehe motho ya emetseng leloko bana beso haholo rona Basotho re sebetsa ka malome mara le ka ha bontate ya sebetsahala ho batlwe phoofolo ena motho a e tshware hloohong ya tlo buellang taba ena ha bua a re bonkgono ki ona mpho le mphonyana e seng ki bana ki ona mpho le mphonyana ho bonahala hore jwale ba se ba hodile
e mong le mong tlo nka boikarabelo ba bophelo ka taba tsa manyalo, mesebetsi, ho utlwisisa dintho ka tsela ya hae. Jwale re ba arola hore o mong le mong a lo emela bophelo ba hae, le hore ditaba tsane tse ngata tsa hore ba tla nne ba dule ba kopane, re ya di arola ka phoofolo ena. Ke ona Nthabiseng le Thabiso, ke ona Mpho le Mphonyana, e seng ke bana. Lefahla, hopola ngwaneso, Lefahla ke motho ya le mong bana beso. Jwale sehloho sa rona se dutse mo re ba ya arolwa. Ke Dr. Mofokeng, Sebenzile Street, Nene Buildings, Residency ya bana beso. Dinomoro ke tseno ntse di bapala 068 213 43 74. Ke a tholahala mono. Ha o tla batla go kopana le Dr. Mofokeng ngwaneso, o ya buka pele, ha o kene fela jwalo ka Noa e kena ka Ramogudlo ditaba. O ya buka pele, re avoidana le taba ya line e telele, nne o tlo kgutlela morao o sa ka wa thusahala. Ntho e nngwe le nngwe Mofokeng a etsang ke tjhelete, ho tloha o tlhatlhobo, ho tloha ho batla ho rarolela ditoro moqoqo, ke tjhelete bana beso. Ke a charge ke nako. Jwale ke a leboha bana beso, le se ke la lebala ho subscribe video ena hore le tsebe ho bona di video tse ding. Ke a leboha. Amen.